باش خوندکارین هێژا و دەلال هێویت کە منتەر دەباش بن ئەز مامۆستا داری خەلیلم وانەیە وە ئا زمانی کوردی شوە ئەم عارەفە حەشتا ئەمی بدن وانەیە ئەمە سەر هەڤاتیا ڕاستە شوە هەڤاتیا ڕاست سەرگۆتاریان ئەمێ سەرمەژارە ئا وانەیە مەیە هەڤاتیا ڕاست چییە؟ هەڤاتیا ڕاست وا چەوتەمە چاواژ هەردوو دەرخەن شخوا ئەڤایە بێتر دمەژی خۆ دەهون لێپرسینێ بکەن ئەکید بێژن هەلبەت هەریەکشمە هەڤالێن وان هەنە دبەک و هجار جاراژی هەڤالتیان نەڕاست ئەم پێشبەری وێن هاتێن دبەک و جار ناژی هەڤالتیک هەیە ji zarokتî dibmer dibîne heta mero mezin jî dibe هەڤالتیا ڕاست چییە؟ ئەو هەڤالتیا ku ne her kes li gorî berjewendiyê xwe tenê kar bike هەڤالتیا ڕاست gava goz binerim hevala em biêşe yan jî hevalê min biêşe di wê demê de ez herim hewara wî be ez herim xwe nêzîkî bikim ez êş û azarên wîna binerim bêka çi heyî ku ez bibim alîkar pê re dibe ku car cara jî ez nikarim alîkariyayê nabikim yani tiştekî golo em bêjin ez alîkar bim pê re tune ye bes lê çi heyî gava ku ez pê re disekirim ez moralî bilind dikim ez bêhnayî derdixim هەڤالتیا ڕاست ئەو gava ku ez binerim ez pêş bikevim ez hewl bidim ku hevalê xwe ji xwar pêş bixim ez bibim alîkar pê re هەڤالتیا çewt gava ku hertim dixwazim hema ez tenê pêş bikevim ez ezetî heyî vê dekê de wî çaxî ew hevaltî cudane dûrî heve gelekî هەڤالتیا ڕاست gava ku ez bi hevalê xwe bihisim gava ku ez bi hevalê xwe biêşim gava ku ez pê re bim di xerabiya wîna di gava ku tişkî xerab hat pêşiya wîna gava ku tişkî qenc pê hat di kêfiyê de di şîniyê de di her tiştî de ez pê re bim wî çaxî هەڤالتیا ڕاست e wî çaxî ew hevaltî mayîndeyê dibîne yani gelek hene em bêjin bê gava ku hîn em çûçik bûn em hev re diçûn dibistanê û heta roja îroj em hevalê hevin ew tê wateya هەڤالتیا ڕاست bes هەڤالتیا a ku herî kes li gorî berjewendiyê xwe kar bike wê dekê dişxwe ew hevaltî qet nabe hevaltiya em bêjin a rast waneya me jî ser xwe ew ji pirtûkekê hatiye girtin ew pirtûkaya a rêwiyên azadiyê xwe şehîd çîmen herekol wî ev name wek nameyê yan ji wek bîranînekê ye em bêjin nivîsandiye wek ne bîranînê jî em karin bêjin wek rojnivîs rojnivîs çi yani awayê cûr û awayê nivîsandina vê waneya we bixwe rojnivîs tê wateya ku tiştên rojane dibe ku bi mir derbas dibin bi erebî jê bêjin muzekkerat ew rojnivîsaya tiştekî balkêş îro bi mir derbas bûyî ji bîra min kêfa min jêr hat yan jî tiştekî bi êş bi mir derbas bûyî ez çi dikim ez wê rojnivîsa xwe de ez nivîsînim jêr tê gotin çi rojnivîs ev jî heval yan jî em bêjin şehîd çîmen herekol ew jî di rojnivîsê xwe de behs kirî qala hevaltiya xwe bi şehîd şîlan kiriye got çi hevaltiya kûl û xurt hevaltiyeke rast hevaltiyeke dijwar di navbera wan de hebû xwe di rojnivîsa xwe de tiştê got ey nivîsandiye danîne ji me re em ê wê bixwînin sîhê meha siya 2017 hevala min piştî 15 salan careke din ez ketim nava deryayeke bêdawî ez bi tenê bûm çavên min li te digeriya hevalê lê qet min tu nedîdîtî hevaltiya te ya rast hevala min a hêja şîlan ez li wê hevaltiyê digerim careke din di nava deryayeke bêbinî de bi tena xwe ez mabûm bê te bûm û ji te dûr bûm bi hesreta te û kulmek axa welatê xwe bûm li ser wê axê jîn tê bîra min ax û hezar ax ez careke din bi hevaltiyeke nerast re wiha rûbirû dimam piştî wê hevaltiya me ya rast ez êdî zû bi zû bi wê hevaltiya nerast baş tê gihiştim pir zor bû ku
از برامبری اوقا زور و زحمتیان بیم من کسایتین وها کتنا پی برجواندین خوایین کسایتی دیتن لی بزانه هوالا من از زانم کی جان هوالتی راسته هنه کسایتین وها برجواندی پرست ایگو بس برجواندین خواه تنی دبارزن هنه کو تشتک نخماوانه تنی جبو خواه و شیرن دکارن هر تشتین خراب لسر هوالین خواه بیجن شخوانه که مجمده دیار کرن هوالتی راز آکو از چقا پیش بکویم از دست بدم هوالا خواه گوز هوالا خواه یانجی هوالی خواه جی بخور پیش بخم هوالتی راز که با هوالا می یانجی هوالی می بیشه از پیر بیشم اجی جبو وی که کتمه ناوا دریای که ببینی و از مامه بتنی دگرم لی روناهیا لسرویتا و همو هوالین من ای شهید راس ریا راس شهیدین ریا راسن او نیشانی من دبن جارک دن بری من ددن دریایا جیانا ببینی اوه بحثا یا جیقالا هوالتیا خواه به شهید شیلان رش و هر دو جی گیهان آسا شهادتی شخوا خواندکاری ما هوالتیا راس باش مداناس کرن جداهی نابرا هوالتیا راس و هوالتیا چود گول گوری برجواندین خواه تفدگرن شخوا بخوان جوانه یا خواه مناس کرکو هوالتیا راست نابرا شهید چیمن هرکول و هوال شیلان شخوا به اوجیانی زمان گبراستی جی هوالتیا راست گوا گو چاوا تکار به هوالتیا خواه آراشه در خدما گو تو مرن تی پیشبری هف دوی دمید هوالتیا راست دخویا کرن گوا گو زانم پی گو تو مرن پیشیا هف دوی گلک هنه دش هوالی خواه دقارن تبلی و هوالتیا وانا بکی زاروکتی دیجی هوالی هفن لهمبر مرنی خواه ناگرن پشتا خواه دتنی دیلی هن جی هنه یعنی دبینن گو هوالی وانا دکوین دستی دجمن دی یانشی دی آستانگی که پر زحمت در باز دبن درن خواه ددن برکشتنی بش بگو هوالی خواه خلاص کر او هوالتیا هری راستش خواه دویده که دیجی هوال چیمن بحثاوی هوالتیا دی که هوالتیا گمرو کار بش بو هوالی خواه حتی جیانا خواه جی دست بده شخواه ما جوری ویناش داناس کرن گو اف نویسامه با آوایی که روش نویس هاتی نویساندن یعنی با آوایی که تشتی که کو بالکش دروجان مده در باسته به عربی وقت مگوجی ته گوتن مذکرات یعنی تشتی روزانه بمر در باسته به نه هر تشت لی هم تشتی بالکش دوی روزی بمر در باسته به وات تشت هذا از نویسینم اف جی وان روز نویسین ای شهید چیمنش هرکول ده در خصن و دناوا پرتوکا که دجی ناوی پرتوکا دجی دیار کردن شخواه پرتوکا رویین آزادی او ام بیشن روز نویسین وانا گرتبون و دوی پرتوکا دبجی کربون وكرامانا بنجهين خواندكاري مي هيجا ودلال كا قالوا مرو كار تشجي بقرا جبر سر هوالتي نه هوالتيا راست او هوالتيا نا مرونه الجوري برجواندين خوا تبقره هوالتيا راست هوالتيا كو مروف نلجوري برجواندي خوا تبقره يعني برجواندين كسايتي تنه هوالتيا راست او هوالتیا مروف نه لگوری برجواندی خود بگره تمام بناس کر و هوالتیا راست و مرو آلیکار و بهوالی خوره نه همال گوری برجواندی خوتنی تبگره یانجی نزیکاتی عمش هوالی مر بس بوگوی برجواندی خو از بپاريزم ما قود بكو هناك بيبن هابن واتين واجي نزل هالبن او واتين وناجي مدابد كني بسانديه حسرت قاوا قود بياز بحسرتا تما يعني بيركرن ادي ديار كرن بحسرتا ديتنا تما برياوي كريش بربيج كتي حسرتا وين عاد برجواندي سود
گاوا گود به برجواندی می یعنی سودین می چه سودین می جوی تشتی هیه برجواندی پرست کسی تنی سودین خود پارزن او برجواندی پرستن کسی گو بش بو سودین خو بیان جی تشتی گو او جی سود بگره تنی دپارزه جین شخواتی وادیا جیان جین تیوادیا جیان دویده که دخواندکارین هیجا ابین سه پرسی خواه دویده که ده 2% 3% ولی هر 3% خواه جی امی چاره سر بکن لگوری تا خواندکارنو اوه سر وجی بده گره لگوری تا هوالتیا راست چاوایه عینی امکارن رامان خوی بنگهین شیم دین هوالتیا راست هوالتیا کو هوالتیا کو نه برجواندی پرست به یعنی برجواندی پرستی کسی کو لگوری برجواندی خواهد بگره نبی آوایب هوالتیا راست کو نه برجواندی پرست به هوالتیا راست کو نه برجواندی پرست به کو نه برجواندی پرست به بشکه به پرسامه آدویمین دبیجه جبو هواتی که راست پیش بکوه چه پیوسته مرو به هفره راست و درست به و نه لگوری برجواندی خوی که سایتی تا بگره دوکو او هواتی یعنی جد بکو مرو به هفره راست و درست به و نه لگوری برجواندی خوی که سایتی تا بگره دبکو آج دوی مرو به هفره راست و درست به و نلگوری برجواندین خواه یین کسایتی تا بگره پرسامه آسیا دبیجه تشتاکو شهید چیمن هرکول بجیانه و گرید دا هوالتیاوی آراس بشهید شیلان رو هوالتیاوی آراس به هوالاوی شهید شیلان تمام خوندکارین ما دویده که ده مناسب به هوالتیا راست چاوایه هر وها ما رامان خوی بنگهین جیمه درخص مواتی پیوام دانیشان کرن و به پرسی خوشی چاره سر کرد و جوره نویساندنا وانه خوشی مدانیشان کرن که باوایی که جوره روش نویس هاتی نویساندن انا ام بین سر راست نویس خواه راست نویس همه خواه سر بهنوک بهنوک نشانه که نشانه این خالبندیه خالبندی چیه؟ خالبندی نشانه این کو مروف دنویسا خود دنویسینه شبو خوندن آمه باوایی که حسان و زلال و تگهشتی بگهش مروف یعنی گاوا کو خالبندی تنه بگاوا توانه که دخوینی یا جت نویسه که دخوینه کو خالبندی تتید نبینه او نویسا تتبله و رامان و هزرین کسی نویساندنه تو جاری باوایی که زلال و راس و تگهشتی نگهش مروف ایجایه که جوان نشانه بهنوکیه بهنوک چیه؟ شخواه يعني بيباوي جي ديار يعني واتي اويناش بيباوينا ديار دبه بهنوك شي بهنوك جه كومرو بهنا خولي بدده قابا قلت بهavoك دريج بت تخازب بهنا خولي بدده بهنوك بارتينا ليه دوي بكارانينا بهنوك باوايك الراس به يعني دبكو جانا جي هavoك اخو ازاتين باوايك شاش مداني بو او بيجم رامان امه وباوايك تشود بگه کسی کو بخوینه چاوا وک میناک از بیجم بخوینه بهنوک دانی بخوینه وکه برای خواه
نبا خمسار خمسار دوی هوا که دم چی فهم کرد؟ از کسی که پیشبری خوشیر بجم بخوینه وکه برای خو نبا خمسار افته چو واته اگو برای بی خمسار نه بخوینه وکه برای خو نبا خمسار از کسی کرد بی بخوی برای تا خمسار خوک برای خو نک خمسار که وگم هوا که بهنو که خواب دور دادن آن که عینی هوا که زی بهنو که جینا بخورینه بخوینه وکه برای خو بهنوک نبا خمسار مچی فهم کرده ورده؟ عینی هوا که لیبکارانی نا بهنو که جدا کرشمر بخوینه وکه برای خو افتی واته اگو برای نا کسی که خوندایی کسی که جیری کسی که زانایه نبا خمسار نب خمسار وک برای خو دهو کامی آوری و نامه گوچه بخوینه وکه برای خو نبا خمسار ما تو برای نا چی؟ برای نا کسی که خمسار نه ده عادد عینی هوا که بس ما چکر ما جه بهنو که مگهرد مواته یا هوا که گش گوهر کرد تمام خونده کاری ما جبر بینا چتی خواستن بهنو که گاوا گوت بکار بینه دوی گوب آوای که راست بکارانی آتی تر جبو چشی تبکارانی جبو تشتین یان جی کسین یان جی تشتین کو به همان پیوری رادبن یعنی ام بیجن چاوک مینا از بیجم شیلان بهنوک دارین بهنوک او اوین چون سیرانی شیلان دارین اوین چون سیرانی بدل اگو از بیجم شیلان او دارین او اوین چون سیرانی همه بهبر عینی پیوری رابون عینی کار کرنه چه کرنه چون سیران دویده که دم چه دب کارتینن از بهنو که تخمنا براواناد داوید تنی از گهانه که خواه او داتینن او از هوا که خواه تمام دکم نه یان جیمیناک از بیجم اچون سوکه مشخور فیکی آنی جوره فیکی عذب کارو مشخور فیکی آنی مموزانی سیوانی پرتقالانی افگشتی که چت کم نابراوانات دست بهنو که تخم نابراوانات جبر چه جبر گو عینی پیور همه فیکینه وش کاتیم که خونده کاری مهیجا من اسکر گو بهنوک چیه بهنوک او جی نشانه کش خال بندیه جه کومرو بهنا خاله ودیده لی دوی گو باوای بکارانی ناوینا باوای که راست به هر وها شبو چجی شبو ام تشتین کو به دو هفت ریز دبن به هیمان پیوری راد دبن او جی بهنوک دکوه نابراوانات أنا أم بين رزماني وأنا يا أخوة أو جسر بفدين شيء بالا خو بدينش خو جعيني وي بيفي واتيا ويد بديار كرن ها بفدين حردو بهفرة دنگ كي دخن دتي بهنا دكرديده دقلك أم كارم بيجم براني يوان بحردو تيبان دقلك بيفين مي كردي ده جي ده ديار كانوا حردو جي بهافرتين يعني قابا قوتين جي حردو بهافرتين او چنه خ و حردو بهافر دنگكي ده خو بهافر دنگكي دردخن وحقلك بيفين مي كردي جي بهافراده وكان بيجن ميناكچه خوندن خوارن خواستن وهر وكيدش قال لك ميناكن هنا وام دبينن جو خاوه حريك جواب تناخوا دنگكي جوداي خا وقابا جو بهبرجيتين دنگكي مر دردخن دنگي وانا تبلي هاف دب دنگكي تاني دردخن شمر خو جبر بيناجي جويرتي گوتنچه تب دنگ أبحرتن جيب هفري يعني تشتك ناكا بنا براوانا دجبلي چند بيوان أو چنه من حرتم هفرنه ما جو جبلي چند بيوان تيبك دنگدير دكا بنا براوانا ده أو جي چيه خون خوار جيش قريداي خوينه
خو خون خوار اف حرسي جي حردوتين لنبهبن يعني قابا اف حردوتين دبقوا بهببن وك انا خوندن خوارن خوستن وقالك ميناك ديتر ليه دبا حرسي بيواده حتى انا شخوف حرسي تاني هاتن ديار كد دبا قدامي بيجم تبندجي يعني بي بندجي ببينن ليه اواياتي بكا دنگدير دكبنا براواناده باوای کی جدا تنی بسادن و خون و خوار خوندکان می هجا و دلاش خود وید که دیجی امانه خو بداوی دکن و انا عمل سر هوالتیا راست بو مناس که به هوالتیا راست چاوایی ما رامان خوی بنگهین درخص برسین خو ما چاره سر کرن و ته پیوای کو نزلال بو مزلال کر هر وها بهنوک بکار آنینا وینا بده آوایا هات بو هر دوشی مجور دا زلال کرن و ما بردن شیدا ناس کرن گو جدتی پین جودا تنگل هفدو دنگ کی دردخن خاوه او جی ما بکار آنینا اینا گو دگلک جاران دب هفرتین لبسی پیوان ده تیپک دنگ درد که بنا براوان آده جودا دوری هفده نویساندن خوندکارن هجا و دلار شخواد بیده که دمانه خواب داوی دکن هیوی دکم کو وانه که تگهشتی گهاشت بوه و سرکفتنیش ورد خواست